Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawukuthi-ke usamusha-ke kuleli khasi-ke leli-ke uyaqala-ke ungena kulo-ke wenze nje impela-ke okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke kwenza ukwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezishisa bhe ngizobe ngiyifaka kulona-ke ikhasi-ke leli-ke. Kwesingaphuzi ezindaweni zanjengamanje ungabe-ke ucindezela-ke ibhathini usubscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke ngilethe-ke udaba-ke olushaqisa-ke oluthusi-ke abaningi basale-ke bebabaza-ke laphana-ke ngesenzo-ke esehlekele-ke umama-ke oneminyaka engu-58 years laphana-ke kwakhe laphana-ke ngenayo zithi-ke uye umama lona ona-58 years odutshulwe ezihlalele egcekeni emzini wakhe. Kuthiwa kungene umlisa ezozichelisa amanzi. Uthe esethi uyomkhelela wavele wakhipha isibhamu lo mlisa wamdubula ekhanda ngemuva washona umama-ke. Washona-ke ngesikhathi-ke laphana-ke. Lesi sigameko senzeke eHammarsdale-ke laphana-ke KwaZulu Natal-ke laphana-ke abantu-ke bese beyibuza-ke ngoba-ke umama-ke wesonto-ke lo ukuthi-ke bengabe onebani-ke lo sengaze-ke amdubule-ke kabuhlungu kanjena-ke ngoba-ke ubebukeka engathi-ke ubeyithandela-ke uNkulunkulu-ke ezihambela-ke nesonto-ke laphana-ke. Kodwa-ke mina ngicela lapho singena ema-comment section-ke ubhale ukuthi wena-ke ucabangani-ke ngalo-ke udaba-ke lolu-ke bese wenze okulungile-ke nje ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini usubscribe nje, akubizi imali, kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke kwenza ukwazi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke ey'shisa bhe engizobe-ke ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.